laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. jonnon on ɗon Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ɓe maaki ko neɗɗo mo tawata ko wonɗo ɗaɓɓitude goonga kiranɗo goonga faala naara noon tawa kanko neɗɗanke on imo mari place towuɗo imo teddina e nokku on yoni arfiya hara a bonnaali teddungal makko ngal e jama on ɗon a bonnanaarimo kadi place makko mo jogii ɗon on ardanamo bil hikmati goo naya waaji mo gatummo jama ɗiɗi nayo noddandu ndu islamu jaɓi saloɗa ardangol mo bil hikma on tawamo ka makko ma tawamo e nokku ka on ɗon gotaw jonnitamo teddungal makko ngal ha gasa hollamo modi vraiment ko neɗɗo tedduɗo neɗɗo hettuɗo on sati noon arda kadi hollugol mo wonde ange makko modi ko nene goto baba goto ko yiɗanɗa hoore mako ko ɗum yiɗanɗamo puisque ko ɗum islamu on jande halfinoɗa e makko ha gasa modi tigi tigi on min on kala ko yirɗon lan ella ko yandi yo wurtana wannene goto yagal mengal ko ɗon nafata on sati noon andi denku taw o weldi ɗum ɗon naati hakkunde mon donc rencontre aran on noon ta jaɓu wemminde ellaji makko ɗin noon fewi rencontre ɗin moti tawi on artoɗi o yiitiɗi hayin heyɗintinanamo kadi ko wonno ɗon ko wolanɗamo ko on sati si tawi gollal ngal o jogii ngal ɗa wawi gollude ko lundi ngal ɗon o yi'a haranaka haala wolɗa golla ko lundi ngal ɗon o hayno o yi'a tun o darota modi ko waɗi koye ko waɗɗa kon no serti ɗum ɗo ɗiɗle wata hawtonirde dina wote o gasa kanko tigi o landotoma joni ko honɗum si tawi o landaki makko honɗum on sati wi'a aranamo noon duyi explicanamo ko falɗamo explicanamo ha gasa oɗo ko bil hikmati o wajorte joni noon al maw'idatu al hasana ko neɗɗo mo tata ko neɗɗo mo andanɗa hoorema hihi oɗo neɗɗo kam kadi mo faala ɗaɓɓude diina o anda joni noon haynoɗamo himo majja ka haynoɗamo himo majja ɗon naya artum hulɓiniramo yiite naya artu weltiniramo aljanna ko ya ar hulɓinamo weltinamo parce que wal maw'idatu al hasana Ibn Baz ɓe maki ayi bitarhibi wa targhib ko ya ardamo ɗiɗo ɗiɗi wajoramo qur'ana e sunna weltinamo nde wonde nemaji ɗi allahu waɗɗin ka aljanna ha kalinanamo aduna few hulɓiniramo lette wonde ɗen kala hara ha o anda wonde vraiment si o jokki nemaji aduna ɗin o walkisen oɗo kadi na yarinamo ko jogoya kongo no harmi ko ya rerɗinmo aljanna ha gasa andinamo ko nder toon sifanoɗamo fi aljanna tindinamo ko naɓata ko hulɓiniramo yiite jahannama rentinamo ha gasa humpitamo kadi ko naɓata ko e nder noon ɗin ɗi humpitata ko naɓay ɗi nder to lima noon ɗi o woni e mumɗe oɗon ko bil maw'idati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan noon on tigi andi gonga ha gasimo tewade pas o darto maki on ɗon ko yujadal billati hiya ahsan Cheikh Usaymin ɓe addi mise mum ɗen ha gasi ɓe maki arano mo wiwɗen on bil hikma ɓe maki misal mungal ko nelaɗo on holli en kon alayhi salatu wassalam ñande gore neɗɗo rajulun min al a'rab fulawa neɗɗo fulawa o warno ka julirde fi nahiyati l masjid o bawli mo dari tande julirde sahaba ɓe giddi ari e makko giddugol maɓɓe nelano alayhi salatu wassalam ɓe maki tertemo ɓe tertimo ha o lanni bawlude ɓe maki addoye ndiyam e nder siyowal ɓe addi siyowal ndiyam o laɓɓintini ha gasi ɓe maki hibbe ndiyam ɗan e hoore bawle makko ɗe yoolo ɓe hibbi on sati ɓe noddimo kanko neɗɗo on ɓe hollitimo ɓe makanimo haray ɗo ko nokku allahu ni ko suudu makko ndun ka leydi ni ɗo haray ko nokku laɓɓinteɗo wana toninteɗo haray ɗo gasata ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo ɓe tindinimo ha gasa on sati ɓaɓe lannimo wajade few kanko neɗɗo fulawa mo fewti ɓe o ndaari o fewti sahaba ɓen o inni allahumma arhamni warham muhammadan la tarham ma'ana ahadan Allah o yurmina muhammad ta takko ay goto en onon ɓe maki laqad hajasta wasi'a an a faaɗiniɗo ko yaaji oyi on noon ko bil hikma ɓe wajori
asira mamu joni noon neɗɗo mo kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe waɗi on jidal billati hiya ahsan sahabajo maɓɓe go ñande gon waɗi hurundare kanŋe ɓe yiidi e makko ɓe fotti ɓe sorti hurundare nden ɓe waɗini hondu makko ɗum ɓe sorti hurundare nden ɓe willi nde ɓe maki e goɗɗo e mon no wakkilo ɗettugol fettere yiite o waɗa ka hondu makko siko semin ɓe maki ko fi hondu nelaɗo ñaadi e hoore on sahabajo ɓe wa ñaadde hoore goɗɗo o sahabajo on nanino hadisi on ɓe makino wonde kanŋe no harmani worɓe o luttiti e mum kadi o watti nelaɗo on hayni ɗum ɗon ko ɓe tikkannomo ko puisque ɓe andi gonga on laaɓanimo ɓe sorti hundare nde ɓe willi ɓe ñaadi e hoore makko oui omo ɓe wajori bil maw'izatil hasana ko ñande goɗɗo julde e sahaba maɓɓe ɓen goɗɗo iili e hadis Abu Jahmi o ya iili ha gasi tun ɗum sawati o wi alhamdulillahi ɓe julde o ya wimo yarhamukallah wiwɗo o ya yarhamukallah o goɗɗom takko makko mo kuttu on sati ɗum ɓettimo moƴƴa elanni julde ha gasi tawi noon lannemo mettude dey tudumanelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe tindinimo ɓe maki haray neɗɗo on si tawi hawri himo e juulude si o iili o duwaka wiide alhamdulillahi par ce que wiwgol makko alhamdulillahi afwan sa o wi alhamdulillahi goɗɗo wiyalmo yarhamukallah ko wi alhamdulillahi ɗon goɗɗo waɗimo kuttu on suma ɓenande julde ɓe tindinimo wonde ka julde ɗon sifa ɗum ɗon gasataɗo ɓe explicanimo ha gasi kutti oya wannoɗomo kuttu on so yeddino on ɗon tuma jaɓatano par ce que ari o fuɗɗike ɗettitade e hoore makko kono kaɓe tindinnomo ha gasi ɓe explicanimo ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo par ce que karmo koɓɓen ko ɗon ɗekkata dalin wonde neɗɗo sino juulude o wowli tawi o yejjitu o wowli ma tawi o majja wowlatako julde makko nden denal par ce que nelaɗo ma kano no e futto julde makko ele o wowli ka nder julde donc ɓe maki neɗɗo on kala no wayata mo mari martaba ka o placete ka dawa fi o hetto e mum kono ɓeɗo no ɓe wayi ɗo ni ko yujadaluna billati hiya laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal